السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هناخد جوله بسيطه بقى بمناسبه الصيف والمصيف ودرجه الحراره مولعه جدا. هنعرف بقى اسعار الشماسي والكراسي باسعار طبعا من المصنع نفسه ومن المنبع نفسه. تمام، فهناخد جوله كده بسيطه ونعرف الاسعار مع بعض. الكرسي ده خشبه زين صح كده؟ ده خشب زين. ده سعره 800 جنيه صح كده؟ لا ده عامل 200. 200 انا اسفه 200. وده 800. ده عامل 800. 800. والشازلونج ده 750. 750. والخشب ده عامل 300. 300. تمام. عندي الوان بقى. وده ما ده فوتيه. هو ده بصوا. تمام. ده عامل 800. 800. طب والشماسي حضرتك اسعارها ايه؟ بالقعده بتبدا من 2000 جنيه. بصوا القعده بتاعتها عامله ازاي. اللهم صل على النبي، جميله جدا. في الوانها كلها. الوانها كلها ايه؟